Iwendo na weregiro boko muraithirio mwega wa Meru TV wina muthenya jo mwega kankwatu gene kire metha yetu ya nteto muthenya jorware jako marito kambite Damaris Kabro Menyori na tukiambiriria ni ara akariba town ya Maua endi baithite baina ogwa muno nontu bwa mirimo mwanya ira yethere kiumukania na mbura nene na ruko baugite town ya Maua yena rukoro rwingi muno rurarombikia kwithera kibaretera mirimo mwanya muno ria kwina mbura nene murithi waba na chona njire kwinya akari na aturi batauni ya Maua na ndibe na ugwa bakugwatwa ni murimo wa chiba ni kumania na bioro biria biuyurite na bikaonekana miugune irerindene ya tauni ya Maua aria gukwirikana na ndi no bagwatwa kinyanirwo agi imirimo thai ni atari ne nyingi muno nto ba mirimo nonto bioro ko siwerenji tabwithirwe cie na matumutumu na rabienji siwerenji ote yekirwa ibioro bira bya kwenja kurira rwero raingire ibira fulutere thai anto wamba kuigwa bakuthira imurimo akariba mo baratare ne kwa tunyi murimo nonto kwina drum site otega royi ruongo rwatonyere nyumba by any time kumeru ari tukuromba tutethwe kenenya royi rombike na mitaru ingene at least eruorwe igenda royi rwitaboya na kilela na kyo kikandampa barabarene nigenda wananchi mama batetheka na batika watu murimo kokura mbura ne jire na efrotia bioro ibe itie guru na ndo kaja gutaka nyume kwaja uju eje sewage nonto bioro bionde bya area je bya furutere na ebe itie guru na ndiko na umbani bwa antu kwambiria kugwatwa ni mirimo aja ya kolera kana ruciba na ndeka tukuria gavana atutethie nonto kwira wakaba kurigeria mbere kuoria nandi twiromba thirikari yetu county government yongosetwe imama wetu kawira Mwangaza gavana wetu ombe gututethia na twigerwe kiao nonto aja ujo mirimo era yomba kumira je mirimo emethuku muno na tutikwenda twambiria kuthika antu nonto boruciba ina kwanja turenda arigerie embere nonto tenga bana urithiria mbura are mbura ne murungu lakini nande nonto ikwainganire kwachoka nande bioro byitie guru eje ategere antu baba eriene aja uju ino ntu bokurigeria mirimo ino ntu guru akurigeria go kogangurukia kworia ina nde tugetera twambiria kuthika antu nonto bonto bomba kurigerua akariba bakiaria ni barombete thirikari ya Meru County nikendega shumiria na kurita rwije rwa rwendene tauni neje o amwe na kwithuranira nonto bakubanda wa nonto bakuona rwagi rukomba kutubuka igita rionde na murimo jwa ruchibana kwa rwa rwajwe jikene ja kolera rukomba kumira igita rionde kwambiria Januari rojero ndikona rwena wega kibatu nonto bioro birojurire bioro bikuliro menye imirimo kawaida indi gunikira mpomba kuga woni rojero tinga tugatedo nonto batu twingo tutumbo ku sitedi ora kule nonto itwakirirwe meninirie mu China hii nini ya kuenda kule nini alafu hapo sijui imefungana ama kumekuwa nini itokuona nyakilala kekire yako na ni ate kire town itokuromba buru tono tetho kekyo nondo atire no to watu nyemerumo kwaria uma kinyarero witotura matekela lene ke nunga sana na nonga uketho na gabutu to nyau endi kuitokuromba tutethe ruithirikari kuitokuona mama thai na kanya thayo tekinya kwenga engwa katukuromba tutethe nondo rende itara kuritangwe kinya tiria siasa in 2 weeks time tukuromba bori njira ira rurumbike wita nonto anto bakawa tu murimo kolera bakawa the breeding site ya mosquito tukuromba tutethwe ithirikari tu county government tukuromba be na mpui batutethie bawatanita national government murithi wa banki reportera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe Maua
Tugitegana na utia murithi wa ba nayo tuye Mwanka Entertainment ara arimu ba junior secondary baumirite na gutariria mathina mwanya mwanya njira baithirite bagikurukira bakiritana kithomo kia CBC. Jeff Agituma na gututariria cio na njira ikuinya. Nabo bamwe barimu bagwitana cukuru cha junior secondary ni baumirite na kuonania kurega kunganirwa kwao ni thirikari ire kugani bandikite indiki baete ibaruga masukuru ne mwanya mwanya igintu gikuna mioyo yetu muno tukitegeraga ana bara twitanire tuikungraduate in 2016 taiji kabengo gine cia thirikari bandiki in permanent and pensionable terms lakini batwi antu twathirire 2016 twaitanaga ana bara tukibonagia tukiberaga thomeni kenda bo andikwa batu tuteandiki ikibaruga tuwegi thirikari nkurukia alimu baba ni bakuga batikugwatanira na thirikari rire kithomo kia junior secondary kiri cukuru ya primary atata jangi alimu nabo environment ira baikirwe ya primary tife barabo kinya ki mwalimu na kinya kiri mwana wengwa alimu baguteta muno nuntu alito batikuona quality education gutena lab gutena alimu na alimu bari yo secondary alimu baitani science alimu ba home science alimu ba mathabu na kwene nyarabu na arabu nyeje home science ko utoruga atiri junior secondary ni thamithwe etinya tuthenia by day schools ara bu kenda bomba kuona quality education na primary mwalimu ari force kinya gwita na class 2 na atithomerete mantu ja primary athomete mantu ja secondary na wale ya gwita no ukambeire kwa intimidated anga insubordination anga what ko nonto kinya kuungwa mwalimu atinganete atukumeina ari secondary kaimbio i primary na kuina lot of inferiority complex then staff room ira chetu principal yangu arona yoko mundi mini anga nonto anga atena degree kanambi anga uko ina degree and what mantu ya jonte kenda ja thira tuitania ngwitu turi amwe atuita turi arimu na ituko respect each other ito thamithwe muntu etana ari comfortable na ana betu na obaitano mantu ya gitete ata jagirite nkurukia alimu baba ni bakuga ibakukurukira kagita gakomo nonto cukuru ya primary chitena laboratory CBC ere kuritona mantu ja secondary kira grade 7 jari itanwa grade 7 mantu ja secondary na mantu ja kuitano najo jari itanwa mantu ja kuetia lab na naja primary school gutena laboratories kwa wi mwana mwitonga ki umbote thwi kithoma giki urawe cukuru ekumba gwika laboratory mwana primary ende mwana nkea kana mwana mutheni ndene Kenya atithe thwi kithomo giki no ntu ate kumba gwa assess into biria batere kwithirwa agi assessa secondary chietu chiena laboratories enough secondary chietu chiena home science laboratories enough kwa wana betu bena kanya kethera ikoruga turita batu koruga maiga na kuna nko ende cukuru chirio chiena into bira tombo tumira kenda na baba gakura bwega twero tuitane oni ndi mwalimu wa history na CRE ende thai ninguitana machabu ukamburia ndagwatere mbi machabu ini komenya kiri mantu jegie ndutha mwanya mwanya alimu baba ni baugite maternity leave yone at the short end paka wa mweri yomou alafu bakero basoke skuru ende iro tokora kiare ka ekoro banje yesas bai mwanya na barabange twise maternity leave itherere ya mieri ina ende torioria thirikari ikiaria kwilela mantu mwanya mwanya kama maternity leave ya mieri ina ya barabange so that kenya batu tuko tukari arimu barabange na ndi bariugarira batikumenyero bwega ni thirikari batiumba kunenkanira kithomo gikiega kiri aritwa na mwandiko wetu ja TSC amenyeke mbere ndagitari endi breast na ndagitari na thina mathuganio na chumboki atumbo treat mwajie na treat mwajie wagakua atukwenda kwira thirikari yetu na inyasi ari bara bekenyeje bamenye mwalimu ena thina mathuganio na mwalimu acumbuki aitana mwana uria utukiaka gwata tukethwa twina generation ikethwa i wasted ugo uria kwenda mwana utumumenyira na tumugwata jankara ni nya tu thirikari tukwende tumenyire nya tuturiana bantu twerirwe CBC ikeja na igaita ngugi ende ukeja kwithwa tugeta na njireje CBC ikagwa muthenya barigici nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam au nonde kiraga tanta
nteto cietu cia muthenya joru ari nkagucokera nkatho cia mwanya nontu bwo kwithira wiritrite na kuraithiria TV yakwira wendete muno ya Meru TV kana njira cia mothe no rithine bwa ogachinja mutambo jako marito pakambita Damaris Kaburo Minyori.